Mira, Miguel. No, io no. Eu de traballar ao vivo. Xa están os tres diferentes. Mira, esta señora é agua de Conchita. Conchita. No. Qué guapa. Eu de traballar è una cosa muy guapa esta. A Tomasza. Vamos a facer primeiro unha pequena cousa de escritura e despois xa gravamos. Pois, entonces malamente. Bueno. Aquí Imos facer vos o que dices ter que facer hoxe é xirar, así, cara a un lado, cara a outro. Iso é fácil. Xirarei como a roda do muiño. Para mí foi un descubrimento descubrir a Candela e a Iago, que son dous rapaces con un talento increíble. Dentro dos anos, ides estar orgullosos porque van ter unhas carreiras poderosísimas, unha xente con unha mirada moi especial. O que fixeron nestes 3 días é casi un milagre. You're looking great, Mary, I can tell. Gary, you're still growing, you're still growing, you're still going strong. I heard the room saying for the band, playing one of my old favorite songs from way that when. So here's my heart, fellas, find me an empty lap, fellas, darling, you'll never go away again. So finally